Nekada se ceo taj region, koji danas se zove Albanija i Makedonija, to se nekad zvalo Makedonija. Ceo taj region, nekoga je zvao Epir, nekoga je zvao Makedonija. Znači, nekada nije postojala Albanija. Albanija je nešto što je nastalo tamo posle Prvog svjetskog rata, kao država. To su stvorio Vatikan. Znači, postojalo je oko Kroje jedan region koji se zove Arban. Razumiješ, kao što, ne znam, imaš region koji se zove Srem. A ne postoje nacija Sremci. Postoje Sremci ovako, kao ljudi, znaš. U svakom slučaju, i onda su oni od tog Arban, i po tome što su tu živeli Albani, jedno srpsko pleme, odnosno ilirsko pleme, jer Iliri su srpsko pleme ili semitsko pleme, oni su na osnovu tog što se zvalo Arban, tu su bili, pošto je Kroja bila poznato mesto po Skenderbegu i njegovom ocu Jovanu, onda su oni, taj region je bio poznat kao Arban i onda su bili knezovi Arbana, pa su oni kasnije to nazvali Arbanija, i onda se taj region koji je oslobodio Skenderbeg, ceo taj region su oni zvali, mnogi su zvali Arbanija, iako je Arban bio samo tu oko Kroje, jedan manji deo, ali pošto je Skenderbeg oslobodio veliku teritoriju od Turaka, onda se sve to su mnogi zvali Arbanija i onda je od toga nastalo Albanija kasnije. A inače to se nekada zvalo Makedonija, to nije bila Albanija. Arban je bio samo deo Makedonije. A ovaj deo, znači Albanija i današnja ova Severna Makedonija, to je deo Makedonije. Makedonija se još prostirala i na jug. Tako da sve je to nekad bila Makedonija. Odnosno Stara Srbija. To je pravi, jer Makedonija je samo deo teritorije gde su živjeli Srbi, većinski. Tako da, pozdrav za Staru Srbiju i za Ohrid i za sve ljude koji prate ovaj program iz tog dela naše lepe planete.